Alamak. Anjing deh. Pahit anjing. Karena pamer goblok. Teh mana? Goblok teh. Teulan ku aing ngira. Tuh, pahit. Piceur. Teunah euy. Gede ya. Ayo. Rabu. Goblok teh. Anjing. Sabat ku aing ngira. Siap goblok suka mabuk tengah jalan anjing mun katabrak kumaha tolong. Sia tolong nah gitu tarik nabrak tegeuna. Pelajaran apa ini? Pelajaran agama aja kan? Oh, agama. Pak, tapi kedua anyar. Yang naon aja? Tidak. Lingkunnya. Budak, sana yang masuk surga. Apa Pak? Nah, saya tengah cung. Mau masuk surga? Ngapa emang lihat ayeuna?